Heute sehen wir sind wieder da wie der lustigste Quiz auf der ganzen Welt. Tschech errate, wer wo der Superheld hinter dem Emoji ist. Bevor wir anfangen, vergiss nicht zu abonnieren und zu like. Spider-Man. Batman. Captain America. Shazam. Iron Man. Hulk. Ghost Rider. Der Wesp. Black Widow. Thor. Mr. Freeze. She-Hulk. Dr. Strange. Catwoman. Black Panther. Hawkeye. Star-Lord. Rocket Raccoon. Gamora. Captain Marvel. Zatanna. Blight. Deadpool. Wolverine. Aquaman. Ant-Man.
Iron Fist. Moon Knight. Riddler. Nick Fury. Iceman. Wonder Woman. Sturm. Joker. Marksman Hunter. Black Spider. Jean Grey. Falken. Teenage Mutant Ninja Turtles. Beast. Cheetah. Professor X. Der Flash. Red Hood. Thanos. Kingpin.